kelampin boy kalungin ini kepun nyaman komantan ni ke raja sehari tadi tan ki raja sehari samangken kalungin cak kal bukal jong tina jong iya benar jong nan cak kerongan juga mahpud raja sehari ni kesempatan emas samangken siapapun kedudukannya kalah ke kedua ni kagulawan sampean makepun kiai makepun pak tinggi kalau kalah kedudukannya ke komandan sobung panapan makepun gubernur presiden baik kalah tak kira kalungin sehari raja sehari benih raja seminggu jong mun pas pekun seminggu pas kalung atau bukal teritan perlu dipertanyakan arab pada mahpud bi Sofyan lah mun pas seminggu ki kakalong bololo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni min zamanina hadha wa ihdaqil fitani wa tatawuli ahlil jur'ati alayya wa istidha'afihim iyaya. Allahumma ja'alna minka fi iyadin manihin wa hirusin hasinin min jami'i khalqika hatta tuballighani ajali mu'afa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Al-mukarram sedayana para kiai sepedang kaula amul jaki panakan pedang kaula Ustadz Zubairi, Ustadz Hanafi, Ustadz Ubaidillah, ben tak kelopai Bapak Kepala Desa, tak kelopai juga Sohibul Hajah, Bapak Abu Siri, Ibu Fitriah, sareng segenap keluarga, para sepo, para anum, kameraman, tak kelopai juga rombongan hadroh seampun gelak menghibur kaula ben para panjenengan sedaja bentai kelopai juga komandan seempak nikah merupakan imam dari dua orang bini Muhammad Sufyan nikah imamah Selvi Deviatul Hasanah sedangkan Nanda Muhammad Mahfud nikah imamah Khalilah. Bener jong Mahfud sebini nyaman siapa jong Nurdiana Khalifah atau gula salah kian cerita kurang kena ini saya tulis nikah pirak Khalifah nikah perlu diprotes ternyata nyaman kan Mahfud Nurdiana Khalifah salah kiai kau tuh kenain sini moncak Mahfud ngireng pertama kaula panjenengan sedaja haturkan puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala teriring salawat dan salam kaatur kepada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kalena alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah tenggula sareng panjenengan sedaja hadir para tretan minangka beda setong tebu setong peristiwa, setong kejadian beda sapun ki zaman lambek kak dito beda kiai ampun almarhum tukang ceramah ampun almarhum suatu ketika malam are Rabu kiai kak dito ngangkui rasuk na emas tadi tang rasuk na emas akalampi emas pokok berget kiai surbana gula kelopai tak ku surban perkara kelopai gula seorang kibur gula beda penilaian kinerja kepala madrasah sekabupaten kibur wana jalan na bro mau berduduk ngaku duduk elok kelopai cek yon cong gula
Alhamdulillah langsung saboran adik batik. Jadi tak surbanan gula. Para tretan terkiai kak dit sampai dek ke surban. Sangkolang songkok pun lain setuju ngaku emas. Pas Rabu tatkala sobung omor Rabu dek ke tetangga. Engki kiai pun apa saya tak panjenengan kati pun apa kabar? Selamat kiai. Iya jong alhamdulillah kok selamat. Pun apa kiai kira-kira panjenengan saya ongku ekapulakin. Ongku terima amal panjenengan mungku Allah Subhanahu wa taala. Tahu ra jong yo. Mi pula panjenengan si ajaram ki. Enjo jong. Beni sebulan ajaram jong. Pun apa kiai? Tak tahu lah. Keng mi pula wa aja kan sesepun dong kok saya tahlil. Arwah paling saya tren. Jadi pun kiai. Nah, para teretan jangko lang mon seorang saya nak mik iada ni nampak boleh zarkasi. Ki bene urusan etrem punten na teretan. Di ajunan ni pun Allah Subhanahu wa taala. Keng kaula andi tekad dari compok. Panjenengan andi to tekad manabi kau leban panjenengan setaja ongku teruma bunga keluarga kata insyaallah amalan kini kasih terima dari tan mabunga orang ini gempa kan iki gempa mun belajar bangga niku rokar ki terima nang yajunan Allah Subhanahu wa taala rokar kadang ceramah kadang tak jelenakin kadang buruk saja. Tapi mun bunga ateh kelaban wajhum membasyar wajah-wajah yang menggembirakan perak leban panjenengan sanau saatina laku makin hanya unda ke Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib patawakkal pun kepada Allah insyaallah guleban panjenengan paring rezeki dari kenengan seta ika sangka angkep makin gula panjenengan elang kelakuan selaku tapi Allah maha belas kasih gula panjenengan insyaallah tak abid gula panjenengan paring serangan Allah paring nikmat rezeki dari kenengan seta eka sang ada itu wajhum membasar wajah-wajah yang menggembirakan langsung juga lestari kadita para tertan ikuti kalaban ateh yang menyenangkan hati yang menyenangkan makipun entar koleman entar kuncengan kak dito tapi nguk merongok teretan insyaallah tak masuk dari keluarga yang membahagiakan tuan rumah tak masuk tapi kalaban wajah yang menggembirakan kalaban qalbur rahmah hati yang menyenangkan insyaallah ni kaku laku amalan sifat kau leben panjenengan seeteremah sarangan Allah Subhanahu wa taala napa boleh komandan gelak pun seputakin kalampin bayi tak pada bi gula ben sampean tenan jaya pun nan gula ben omrok om aja pun mahpud rok omi kalungin nireng mana kalampin boy kalungin ini kepun nyaman komantan ni ke raja sehari tadi tan ki raja sehari samangken kalungin cak kalbukal jong tina jong iya benar jong benar cak kerongan juga mahpud raja sehari ni kesempatan emas samangken siapapun kedudukannya kalah ke kedua ni kagulawan sampean makepun kiai makepun pak tinggi kalau kalah kedudukannya ke komandan sobung panapan makepu gubernur presiden baik kalah ternyata tak kira kalungin sehari raja sehari beni raja seminggu jong mun pas pakun seminggu pas kalung tak bukal ternyata perlu dipertanyakan arab pada mahpud bi Sofyan lah mun pas seminggu ki kakalong bololo para teretan hadirin sebatang gula amul jaaki yang kolang lah ahlan wa sahlan
Alhamdulillah Kiai ampun rapuh. Jadi tangguleban para panjenengan setuju hadir nang tempat kak di para tretan dua hal yang insya Allah amalan guleban panjenengan kak itu sifat guleban panjenengan etrema sareng Allah Subhanahu wa taala iki kak itu kalaban wajhum membasar ban qalbur rahmah dalam rangka guleban para panjenengan setuju tero mabunga atuan rumah mabunga orang pun genjer king mun masuk sa orang tretan benih kenjeren kebaliknya tadi kan kebaliknya belana para tretan gulaban para panjenengan setuju emot deka debuepon permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam odi kak dito kaulaban para panjenengan setuju anyuun deka ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min ad-da'wati la yastajibu laha anyu unda ka Allah gulaban para panjenengan setuju pertama anyu on jauhakin dari ilmu yang tidak bermanfaat ilmu saya tak manfaat beniko tu ilmu saya tinggi pun tukun takir 30-40 tahun tapi kak ditelangkung saya daripada tidak sama sekali. Kenapa terdataan? Setelah penting ilmu tinggi muntuk panjenengan abid pas diamalkan kak dintu selangkung saya para teritan. Manabi agaduan ilmu tapi tidak diamalkan ku laku gulaban para panjenengan para teritan inilah ilmu yang mencelakakan kita. Senomor 2 wa qalbi la yasha wa min qalbi la yasha. Nomor 2 iki kak dito dari hati yang tidak khusyuk. Nah komentan 2 kak dito mun mangkin kan ki sai ki nikmat tah tapi ku laku gulaban para panjenengan setuju manabi membayangkan kehidupan anyu unda ke Allah karena 2 saya sareng kanjeng Nabi kak dito ikmal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu wada gulaban para panjenengan manabi urusan dunya alaku pacakang sampai sebanyak-banyak meraih ilmu, meraih dunia, ngiring, tapi jangan kelupain. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Anyu unda ka Allah gulaban para panjenengan setuju, manabi kaulaban panjenengan urusan akhirat nika pa khusyuk melangkila wa min qalbil la yakhsha. Anyu unda ka Allah jawakin dia pun kanjeng Nabi dari atas tak khusyuk. Menabi ibadah pun tak khusyuk dekat jodoh pun Allah subhanahu wa ta'ala maka pun apa saya kata roh gulaban panjenengan juga tidak akan didapat serangan Allah subhanahu wa ta'ala. Senomor 3 kartretan wa min nafsin la tasba anyuun kanjeng Nabi dekat jodoh pun Allah subhanahu wa ta'ala dari pun apa dari nafsu saya tak pernah merasa puas alias nafsu saya tamak alias nafsu seserakah alias nafsu saya tak pernah merasa puas atas sedayana nikmat saya pun paring sareng Allah subhanahu wa ta'ala terus depun soki terus soki akhirnya pun apa seringkali kadang-kadang agama yang dikorbankan demi memuaskan nafsu kulaban para panjenengan saja nih doa pun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seterakhir anyuun kanjeng Nabi kak dinto doa kanjeng Nabi setae kabulakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala kanjeng Nabi doa ke Allah anyuun duanah kanjeng Nabi anyuun ikiterima sareng Allah subhanahu wa ta'ala ya ini para tretan mila nagulaban para panjenengan seteja hidup nika sebagaimana anjuran dari malaikat Jibril sirabu dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kak dito matur anyu udah kak penapa menghimbau adabu dak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufarikun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi hiduplah sesukamu isma syi'ta fa innaka mayyitun hiduplah sesukamu ngireng gulaban para panjenengan saja sekenceng komantan 2 sekenceng bedok remak boy pun sekenceng lap sanulap sekenceng
Tapi kau tu enga fa innaka mayyitun. Kau tu enga gula ban para panjenengan sedaja ku laku ki bekal mati. Bekal mati ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kula ban para panjenengan setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Nah kini ketretan betesnah. Jadi saya Islam kan itu Masya Allah luar biasa. Selain dibebaskan dek remas haus menyukai apa saja silakan. King malaikat Jibril aja budak ke kanjeng Nabi korsenga Gusti umat panjenengan pasti akan mengalami kematian. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikun. Cintailah, sukailah apa yang dicintai atau yang disukai, akan tetapi kau tu enga ku laku fa innaka mufarikun, ku laku ke bakal berpisah dengan apa, dengan siapa yang dicintai. Nah seterakhir para teretan malaikat Jibril ada budak ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penapa seterakhir isma syi'ta fa innaka mayitun wahbib man syi'ta fa innaka mufarik wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Lakonin penapa saya senang panjenengan lakonin. Lakonin saus penapa saya panjenengan kesokan lakonin. Telepon malaikat Jibril. Keng ko tu enga gula ban panjenengan sedaja penapa saya lakonin kruwaki ku laku bekal bede tempeng bekal bede penapa kak desa hisapnya bekal beda penapa yang merupakan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mirana komantan dua anyo onda ka Allah sanau sakalaban anyo on benya Allahumma rzuqna ya Allah rizqan halalan wasi'an tayyiban. Anyo onda ka Allah rizki se halal, rezeki saya bagus pun pengiring pabunya anyuun dak Allah pabunya rezeki king cak kalau pai jong mahfud kalaban Sufyan cak kalau pain ibadan jong ya di dalam hidup nika dua sabar ben ibadah iki kak dito salat para teritan anyuun dak Allah kula titip kumantan dua pasaper cek kalau pai ibadah dah kepada Allah Subhanahu wa taala manabi ibadah kak itu bagus insyaallah rezeki saya ka oleh komantan dua rezeki saya ka oleh ka angkui menafkahkan istri dan anak insyaallah rezeki saya ka oleh ka itu insyaallah termasuk rezeki saya barokah ya junan ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena para tretan tanggula sekater kadita pamator korang lebihna anyona maaf mi benda hal-hal sekorang manfaat mantar muka komantan dua komantan empat kadita iki empat kadita mantar muka komantan se empat kadita bekal teti komantan se cutu bari selamat dunia ke atas akhirah rezekina ipakembang sang Allah Subhanahu wa taala termasuk rezekina gula ban para panjenengan sedaja sakit repot mangken sakit sara mantar muka rezekina ipakembang sang Allah Subhanahu wa taala. Kirana sakadita para teritan pamatur tanggulan maaf ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq laqawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.